Kitabu cha Hesabu ryango mirongo mihahu malagizo zulu za kupiga hati msaki ambiro vilongoza ambari za Israeli. Bwana anaamba vivi, mwanamlume akipiga hati kwa Bwana hedu kuapa kukala andahenda utu usiku kamviri kukosa kutimiza rijo nena na sute ahende kila aricho amba andahenda. Msichana aliyekaza halwa akipiga hati kwa Bwana hedu kuapa kukala andahenda utu usiku na baba ya msikire na asimwambire kitu bai kila hata andro kala za piga na kuapa ndiko kala za hapa kunda kala kuchereko ela baba ye akimsikira anapiga hati hedu kuapa na muzize siku hiyo kila hati andro kala za ripiga hedu kuapa ndiko kala za hapa kunda kala kudzauka. Bwana anda msamehe kwa kukala baba ye wa mkahaza ya msichana akihara baada ya kupiga hati hedu kuapa asio kwaza tototo na ya mlumaki visikira ela simwambe kitu bai hatira pigaro hedu kuapa hapako kunda kala kakudzauka bule ele mlumewe akivisikira na akimziza siku hiyo anatola roho atiro pigwa ni mchewe na koko apariko hapa ye mchewe asio kwaza tototo na Bwana anda msamehe. Mwanamche gungu hedu aliyetoka na mlumewe akipiga hati lazima harusi. Mwanamche aliyehalo akipiga hati hedu kwa panda henda utu usiku aye mlumewe akivisikira ili asinene kitu na asimuzize bai jose ndisho kala za vipigira hati hedu kuvyapira enda kala kavidzauka ele mlumewe akivisikira na muzize siku hiyo andiho visikira bai mahati gausi na kwa pakosa ndiko kala za hapa unda kala kakuhu mlumewe anda kala azajusa na Bwana anda msamehe muchi. Mlumewe anadima kukubali hati hedu kwa apako kukaleho hedu akahali ele mlumewe kala kanda murunga najo kule siku ariho visikira anda kala za kubali mahati gegosi andiko kala za gapiga na kwa apako kosa andiko kala za hapa wakuta murunga najo andiho kala aza visikira ye mlume anda kala za vikubali ele ye mlume akivisikira na muzize baadaye akosage ye muche anda kala zuluze ye mlume kaga ndo malagizo Bwana arigo mpa Musa zuluza uhusiano wa mtu na mchewe na mtu na ng'anawe wa kiche aliyekaza halo. Ni hayo tu.